الحمد لله القائل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والصلاة والسلام على المصطفى المهدى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريق الهدى ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الندامة. أما بعد، معاشر الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Pagpuas si pamudya Allah subhanahu wa ta'ala duk salam si kaam kemon magsyukur kita bi si Allah subhanahu wa ta'ala ya kita bi inurungan tewe ni umur umaten si hinang kakabayaan we ni kuito gene pahikate mapanin sukadet sukite hab continue ne mawdu tebi si manamiaan tayad dawe tebi atawakan reminder ho balik iyene inurungan tebi upamahin mangini inurungan upamahin we tebi ine pa inne a'malul zahira tawakan a'malul batina wa a'malul zahira iyene hinang pa inte tampal sukinang tapok ubus tinagnan we tebi si manamiaan hinang tapok ine hinang a'malul qalbiyah atinen dialem pangatean kueni as-sidq iyene pa inte gay kita magputing ubus niya tu wadja pabalik ko mian atas dua perkala inin mahadjahin painte bang pusine yene pagsabin nalanin bang pusine gay pagputinganin sika isa pain ni as-sidqu ma Allah suga kayo painte gay magputing si Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bentuk nin bang kayo ngahinang pangandaakan ni mula-mula pa inti sambahayang dumen kita ubus ngahinang ubus ngahinang pegge pinapardu wa Allah subhanahu wa ta'ala sambahayangin lima waktu suga te tunay te yene kwe pamano kita we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kene pa ini si hadis niya sallu kama ra'aitumuni usalli magsambahayang kam nambahayang kam kwe pa inte pa kita bi akuin pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maana ninan bangke nga hinang pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala bisa nagjarumin men sambahayang ini nilai bangge hinang we ni kwe pamano ka we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atin lai si muting kew atawa kan isab gay kew nga hinang ni atawa kan ubus kew nga hinang ni ubus kew gay nga hinang ni dalan si ininen bang say en hinang ten bin maipon Allah subhanahu wa ta'ala tabilang ini dimen kita pente sadiq ma Allah lumen kita painte mian gay muting tuju Allah subhanahu wa ta'ala dati doe tenan sininin anunen istifadanin suga manusiain kemon pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala si tagies ni suga te hininang we ni kwe pamano iye we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kaduya sidqu ma'an nas ien hatinen antara titagna le Allah subhanahu wa ta'ala yene panjari kitahin ubus pasunu hinilang wa Allah subhanahu wa ta'ala yene antara manusia duk pagkasina manusia hatinen naan bang kyoge muting si Allah subhanahu wa ta'ala suga dusab kyoge muting si pagkasino manusia kuene pa inte hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabutte ko simanamian pa inni kaburat khiyanatun an tuhadditha akhaka huwa laka sadiqun wa anta lahu mukadzib sajad dene pa inni anyaya yene bangke ong story si pagkasino manusia iyelay sawe no magbisaralay bennal gay mutingan kau ubus kau sa painte mutingan iye atinen masih anyaya alinen bangke muting si pagkasino manusia nasi inin kwe dalil rukun en gay makadari haddagay kay muting si Allah subhanahu wa ta'ala ubus muting sa si manusia
Suga hininang nun gay kay muting si Allah Ta'ala, tuk gay kay muting pagkasino manusia. Nanan sinin bang payamante may pun Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang sa ingge muamalatin tuk pagkasite manusia, luune kay usbanu, kung tinainu, usbawarisnu, atau akan sadde painte amban mailie. Duk mula-mula naan kita iyan muamalate si bos. Kay kahanen bang naan bang payamante maghilang mapituhin. At iyan niya bos niya amute. Nanaan sining suga ed kita paanib pahap iyan pamisarate pangakate bos telay asa suga ted mutabik si kahinang. Hatinen suga ted magtawa gay kita mutingan ni. Dati ubang tuloy nakmeloli sa miyan painno halga nen bang sa upama dahato sus painno duwe hatos. Atawa kanin sa painno dinakya maggrocery guna kay nurungan elimi hatos us painno ganya talebbi ne kay maglebbi kay dapat 50. Nay ani tahinang puting. Na may po na Allah Subhanahu wa Ta'ala manusiyain may kay magkasanyangan teddo niya sifat pain na sidq. Yene sifat magsabennal gay magputing bang teddo ne nirukun duwainin. Gay magputing si Allah Subhanahu wa Ta'ala to gay magputing si pagkasini manusia. Palatong kita si kadue ang bana'malu qalbiyah. Katina ng banhinang painte pangatean. Si kadue at takwa. Yene katalayaw si Allah Subhanahu wa Ta'ala. In katalewin, dua lenin takalete bang sa ingge, hinafsiran penteo si Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu pa inni, huwa al-khawfu min al-jaril. In katalewin ma'ananin, yene pa inni tinalew keo, tinalew keo si Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Alin katalew, dumen bang keo tinalew, we magubas keo. Kwe dalil katalenu si hinaib. Mana nan si al-khawf min al-jalil tinalaw ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala wal amalu bit tanzil duk ngahilang kewene pangandaakan Quran ni. Ima na katalenu ngahilang ke pangandakan ni duk ninggalang ke pamagisan ni. Dumen ke wang ke tinalaw tahala ke katalaw pa si binatang. Dumen sayin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala fafirru ila Allah. Ima na fafirru so kita magubas tinalaw kita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dumen katalewin we patahala ki. Katalewin nambay ke pasong bang si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal khawf min al-jalil wal amal bit tanzil ine wal isti'dadu li yawmir rahil. Duk suga niya prepare no yene si elo kiamat. Niya mi an prepare no ibadat a'mal salihah para si elo kiamat. Iyan makna katalew painte si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ina'malul qalbiya ini yang gak niya nga tauhan ni malainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang payaman tayo maipon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyan ang hinang pangatayanin tani a'malul qalbiya yuaddi ila a'malul zahirah. Hinang pangatayanin dilim pangatayanin sudda-suddanan pa inni hinang si luasan. Wey, bang kau tinalaw si Allah Ta'ala bunik yung nang bahayang hinang ini. Hinang siluasan ni. Hatinin ang pangatian dehelu suga masih wujud nen pagua hap hinang painte takite. Angka ne painne ang Nabi sa Arab painne mian yujzul batin bil zahir takite painne dialim pangatianin sabab kakahinang siluasan. Kung may sidukilay manusia inbang painte magputing takilalenu enwe magputing. Takialenu si may istekaka kujit kuhiwal ni. Atinin nang si ininem inhinang pangatayanin sudda waalaikumsalam. Tahinang painte hap hinang mian amal zahira. Ubus niyad ba kita istifada man katalew. Niya to duwe pangadyan istifada teddo tene bang kita tinalaw si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Niya sine pa inne tinalaw siya sampurna pagmatalew kuwene ta kasabot tabihin ta aripan ni miyaan di man kayo pa inno hadya tinalaw ko
Pero tinala ito ko si Allah subhanahu wa ta'ala, sa gay kayo nga hinang, iri ga alamod ang man katalew. Yene pa inne, mian binisar hadde manusia, sa ga sinatbik we baranni. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tagnatag na istipan tayo doto yung man katalew sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinesine pa inne tinalew, si Allah subhanahu wa ta'ala sampun agmatalew, pinamurahan niya we ne si bakas painte niya kasigpitan we. Bang niya bakas programano, punit manamal, puas ang man programano yung pinamurahan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu? Hello. May pun Allah subhanahu wa ta'ala tabi sarat tabi mian yen istifada pa si kaisa bang tinalew manusiain si Allah subhanahu wa ta'ala sampuna wag matalew pinamurahan niye bang painte baka siya kasigpitan. Pinamurahan niye bang niye baka kasigpitan. Ngeto kita kispanan si ininem shortcut kisah niya si waktu Banu Israel tenlungan palingan ubus pag-ulan sa miyan pasek si sakra tagaluang sa iyan kap miyan pagpasek si labo anuhin batumadjahin padinding si luang panuhan din nakatambelan ni si ubus mian gania makraj hatinin gania perluasan deh gania pagkitabangan deh pagkita lagi takali sualari ini hilang tenlungan mian paindam buain mereka kita bilumuas ang banluang ininen bangkam pa inne mian maku si Allah subhanahu wa ta'ala sababan pa inne bakas tahinang di maku kam si Allah ta'ala sababan bakas tahinang ta ina amalus salih pagi manusiain maka zalik kau maku pa inne Allahumma inni atawassalu bi salati ilaik kau maku kau sabab pa inne sambahayang mo istiqamah kau pa inne si ibadat mau kasi Allah Ta'ala sabab painte katuyuk no si ibar si Allah Ta'ala mau keu bikin pemurahan keu atawa kan pikole no andano natawa ka anak natawa ini ni pelai painde me kita dilumuas bang kampanye mau si bakas kakahinang we bi hinang hap umus mau ne duanganin taha malaman istorinin mangkinis sa pagi kisah katelo ya sa tulo kasi pwenne paglas lambuamian kawa-kawa mau lambuain padiawa paano paluka anu yan yene batu mapasenteng mian. Pag si kaduwe makuhin tengak ne. Pag si katelo ini lasi ini sahid painte ni si mawdu te katalo sa Allah Taala. Yene boy ini paine si kesane mian niya kinabayaan we ne anak si itne. Dende. Pengen lelak dia lemanulay kau sampai ke magliu pagan panu kau tanabin lela nama dende si anui lela en dia lela pain dia lemnya pagsamian kinabayan we ne dan buat sangim hati nen sang ne ngosal kue pangosal pain dende si lani lela si andane ubus ine anumian pain dende mian ine jeke pain ne sinalew ya Allah subhanahu wa ta'ala paine gani niya baka kita doa paine bitun sangin doa paine bitun ona tano ina bisarenne paine wa aina mukawkibuha intang paine mga hinang paine bituni bangnya bitun intang mga hinang bitun lay atina Allah subhanahu wa ta'ala gaya tuli takitene kite ubus inambanan we lelamian lendemian gaya painte nganjinahan ne paine ya Allah bang paine ikhlas katalew ko si kao paine yene hinang kuyen paine paalaon paine aku alaon kami paine yene dinding mapa tambelini ine may pa Allah subhanahu wa ta'ala luka dinding miya nanang sin sahid tedot hatinen bangkeu tinalew sampurna magmatalew inulungan kay Allah ta'ala puas ang man kasigpitannu miyan pinamurahan siya si kadua istifada tedot si katalew si Allah subhanahu wa ta'ala paine wa yarzuqhu min haythu la yahtasib pinamurahan kita we ni riziki siga tabis tawe te. Gay kewen mahutu
mian kaulungan kau jiki lu ne kada ngibu 2.000 lagi bang tu si Saudi ini alhamdulillah manusiain mian murah kaulungan jiki mian ge kewan bang patek niya ngurungan kau gaen pasek sia kanu ya mian ngurungan kau atau akan maghilang si mga pisin kaulungan bonus gaya si asene managhan da pena niya bonus tu 50,000 rupiah. Painte apa Abdurrahim, itahilang kumisal makas kabonus sa 50,000 rupiah. Gayen pa sa siyakan ni tabis-tabis tawe niwe. Painte niya bonus sung tekas iye. Nanan si ini bangke magmatalaw si Allah subhanahu wa ta'ala urungan ni kyo riziki sige tabista-bistan. Si kapelu ang manaamalul qalbiyah duktaw buste kaya bilang bang pinata manama urungan sa kista kemon suka. Pagyapan nakwaktu tenbin mian patu kami mian nuka pajaliin anuin bisag 2 pehat bekali sag 2 mian na lepas ni tengah oras tenbin ubus sikatel wa manamalu qalbiya al muraqaba yene painne ainul muraqaba maana len nasi ini nen suga keupaani wa Allah subhanahu wa ta'ala takite kewe suga kau paani bisan intag paluhan nun Allah subhanahu wa ta'ala takite kewe. Kue dan buat syair magpain pain idza khalauta dahra yawman fala taqul khalautu wa qul alayya raqib. Bang kau pain si tampak gak niya mga kitakau dan buat enlew hatinen kue me itu udah nangan kau tu pa gak niya sini mahin gak niya dua samin dua kemon. Fala taqul khalautu dake magpain nuwe gani magkita ako pain gani niya sanya niya wa qul alayya raqib magpain keo niya painte may ka Allah subhanahu wa ta'ala tanda nin pain Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard Allah subhanahu wa ta'ala kinatawhan ni kemon ne dia tak bara para tak lang ma fis samawati wa ma inin mausula painne inosal bang si Arab amma kemon ne bawarapa dia tak lang salik du malaikat salik du bitun salik kemon dia tak lang wa ma fil ard du kemon dia tak bulak du kisi sini sampai pepainta dalam bulak kinatauhan ni Allah subhanahu wa ta'ala angkan ni hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunt inakyotinalew si Allah subhanahu wa ta'ala bisan kau itagay ni pain ainul muraqabah mang si Arab atinan bisan kau intag tinala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dake magpain, bangdim kalindeman ni painawaga niya makakite. Yastakhfuna minan nasi, wala yastakhfuna min Allah. Tinala si rukiya sila pain si manusia, wala yastakhfuna min Allah, dugay siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Nga katuhande, Allah subhanahu wa ta'ala takite siya. Wene. Kulungan takis parang si ininem, tahap pero katuhan. Kisah ini al-muraqabah. Imam Malik dan buah enlew palabe si kauman. Pag palabe si kauman niya kanumabiyan ni Haddad. Haddad ini maghinang basi, maghinang oro. Magbabal bang sikite at babal. Pag takita Imam Malik, ganiya putus tangan ni. Inantana dawele basi mapiatiwen. Tapi nari nebut eddo neruk tangan ni pinopok. Gale niya, gania putusnya gale gloves ni. Gania pagsipit ni naman kuya sa sinipit. Sakit yung panyamban. Wese ni nahin hindi eggas. Hindi eggas tangan ni. Pain ne kispahanon ko pain ne bangway ke pain ni sa baban ni magtuspageme imamin bright si tausi. Gapain way ke jan tidak bang ini sa baban pain na ini kay gas ni. Gapain ni ilmu na laway ke gas. Tidak kami sihir be ko si sa pain ni sa baban ni way ke gas. Nilon. Pain lambu haddad niyan taha pain ne bang ni story. Suga bagi mahku keu isahan te keu. Sa baban niya bitwanen taga anak telu balu kay mate maratoyan mi makanak mi taga anak telu ubus mian magtabit-tabit luma duki maghahay ng babalbiyaan wag hinang basimian
Na pagkatao na kayo ano may dinbehin bang nega niya mag-usaha si siye mo taga anak si mediki kaunitan yung usaha ubus pili si pagkaiya taga usahahin magano babalbasiin pili din niyan siye ati makutabang be ubus pa inne mian nurungan te kayo pa inne tabang sa pa niya sarap ni paninda ini sarap ni paninda okay pa inne sarap nen ati na mikipaosal be ipanak bisara napandanan okay. Okay, pain ni. Pili ka pain ni sangin miya. Sangin pisa. Bumili pika pain sangin miya. Napili ni lelang ano miya na. Sin na niya ata. Pain ni. Swerte ni din. Ang tawa si pain te. Pagwa isang ngayon ni. Pandandahin. Tamberon pain ni kemon gawangin. Kemon gawang pain ni tamberon. At tinambe ni kemon gawangin. Kani lindem ni mama. Sensike ni magkita magjibuma lindem. Pain na kani niya pain ni. Pandilan kani niya gawang. Pain niya pegawang dan buak at kambil. Pain hindi. Gani pa niya pain niya man ke paryata kemon gani niya. Niya pain gawang dan buak at gay pain ni kambil. Pain ni gawangi. Pain ni gawang antara kiro Allah subhanahu wa ta'ala. Gawang antara buka Allah subhanahu wa ta'ala. Gani niya makatambil ni. Ini anu miyaan kinatauhan wa lillahi wa dindain hati magmatalaw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus ini pan lillahin tahala lillamiam. Bang pain nagawang antara Allah subhanahu wa ta'ala kita gani makatambel ni benal si kaulay sa ku itu maku ke si Allah ta'ala ganti na ininin. Hati na pikipak wa lillamiam. Ganti pain te ko anu nili. Pain ne pamaku si Allah subhanahu wa ta'ala para si kauhin bang pain ke pain ni jehi nala lo ebut dunia lawi bang sel akhirat. Nahang kami may pun Allah subhanahu wa ta'ala boy lay we inantanan we ne basik lay eggas sababan painte dua yene rambuak den delay. Nanang sini nen banes istipada bang edokte si anulay. Sekay sa painte katalew jalan gay eggas si dunia lawi sel akhirat. Pagay asa syahid ne takite ne gay ne eggas si dunia. Sampai sa akhirat insyaallah subhanahu wa ta'ala gay igas sabab dua din nila. Amman painte pa istipada na sininen yene bang niya makaduahan ka o manusia. Dinuahan kewene sabab painte ihsan tahinang wenu bang sinama Allah subhanahu wa ta'ala gay ke magkabinasahan. Pega matambong. Mian anulay istipadalay painte kedote niyan yene kadua istipada atinin manusiain mian bang kadua ni pagkasini manusia arakala bang tinayma jana ni painte magkasanyangan dunia lang sa akhirat. Ubus tedot ni mian telu pasalan a'malul qalbiyah ini painte hinang sa pangatian. Ubus ngeddo kita rambuha insyaallah subhanahu wa ta'ala niya pedua talabi sa mekisa sa saite. Kalau pikir mabut umul. Mian ang banakmal zahira, ye painte takite, do claro, birrul walidain. Kisa birrul walidain. Yene pagpahap painte si duwe matatoy. Nang sininen, angkan painte sa manhap, hekka mana amal zahira, sa angkan net doe ko ininen, pagkita ko ito, kay kahan nito si Saudi, taga matatoy, pagkita silahat, tawag taga matatoy kita tuo, sa gene tapikir weten matatoy ten. Lagi-lagi nenten mentabiya bang nehek kami sweldo te niya na painte me 2,000 te 4,000 bisan do painte te kitawag matatoy hinggen bisan agen kagen katawangan wete nanan sin may pro Allah subhanahu wa ta'ala ni hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paine al janna tahta aqdamil ummahat in surga in paine si diawa paine betis due maratoy dumen maksud ne wa paine surga in sip dulay na kiteno. Maksud din lain yenit suwa ke magpaphap si Allah subhanahu wa ta'ala pag magrida duwe matatuin janan ke makasik surga sa pampainte yene pagpaphap no si duwe matatuin. Ngayon kita hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene pagpaphapin dambua ang banpainte mi al-sahab ni amal si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpaphap si duwe matatuin sahab ni amal si Allah subhanahu wa ta'ala. Pen Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Ini pa inne hinang pen Abdullah bin Mas'ud. Ini hinang tamanan ahab ini ni surat tafdil. Hatinan tamanan te kinalasahan ni Allah Subhanahu wa taala. Sikay sa pa inne pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha. Ini sambahayang si waktu. Sambahayang si waktu ni tamanan kinalasahan tag natagba ya Allah Subhanahu wa taala. Tamanan kinalasahan. Si kedua ini sahilin, ini pa inne birrul walidain. Magpapahap si dua matatoy. Pagpapahap si dua matatoy na ang kay sa inje pa ini sa inje. Pagpapahap din. Pagpapahap si dua matatoy may pa Allah Subhanahu wa taala bil qawli wal amal. Bil qawl bisaranu suga hap hanunut ko ini pa inte si paman Allah Subhanahu wa taala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma waqfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayāni shaghīrā. Nasinin bale duwe. Siya sinin sikay sa pen al-qawl bis-sara. Ini pen Allah Subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka mana qadahin pinapartu Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau akan nganda Allah Subhanahu wa taala alla ta'budu illa iyyah. Dakam numba magpamariawa sa di malengkan Allah Subhanahu wa taala. Iin hak antara Allah Subhanahu wa taala duk antara ini ibad. Ini pinapanjari ini. Sikadua hak pangulong Allah Subhanahu wa taala kuas amban hak ni wa bil walidaini ihsana duk magpapahap kam si duwe man hap na ubso. Tayo nito na patapos katanus jadi ini re. Wabil walidaini ihsana duk ine magpahap tam si dua manatoebi. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma bang pa inne umabot manatoebi atau akan paabot ne kam hadde manatoebin bahi ini kaduangan atau ang kilahuma atau akan nambua mansiye mati nambuai taut bahi ne manamal fala taqul lahumā uff. Dake magpae, ma. Ina, geke makadaring ang gasuran ni, ufining gasu. Iyan bisara gasla. Suga keo bisara ini hanunut, amma ine kame anu. Ine kame anu. Pegge abahiin bang newen bahi manamal, langitan mamagkalianin, asa hunit manamal. Ulungan te kamtis sana, harap panak ko si katuan. Niya siya 4 minutes. 4 minutes. Lungan te kamtis sa niya dambua lella. Kakistan nan side manamal bisan dambua tape. Makadari tangkap te pasal birrul walidain. Sa ngedwa kita kisah dambua. Niya dambua lella binalong-balong we na manen. Penne amma ko itu males ko pa inne. Balong-balong tekew. Ko penne pamalong-balong na ko si waktu riki. Pananumian, panamanen gebe penne boto penne tanunu. Mian kabayaran no pe pamalong-balong ko kauhin kita guys no. Bisan be amma buwa-buwa tekew. Binabaw na okay. Palabay bulanan, papu amma ni men mangi. Dia tak balungan ni, balungan anak ni mian. Maka say-say ro no. Mian maka sinasin na ro kita ini. Pag mangi papabuhay-buhay hinantakan. Hinantakan ang manen. Wala sab kyo pain na kababahi no pain ni mangi kyo pain ni tu rata na balungan ko amma. Pain ni botoen ni piu pain ni bisara ko si kawin di taga is no pain ni pangahinang kami ko ikaw. Kau pain ni men kyo mangi sungi kyo mangi kyo data ko si ampitan ko si manku pemangalan kami taga is kami. Kau mangi ku dumeni ku mangi we dumen pagturan ku supaya kinatauhan we no hunit hati sinandalan kami di waktu nur. Umusiya sugpat painte at walatan harhuma dukdaye painte bang ni alay hinang nagayhat da magtus lagsiun sa ili. Gay magtus bang pagyawahi mang niya alata ginantanan sa pawang may bahi ni be. Kaya masong magkalyane. Da walatan ho da magtusan zaga painte da magtus pegeso nan sa bohon paphap hanunu. Ine wa qul lahum qawlan karima duk ine takkid amman bisara Allah Subhanahu wa taala wa qul lahum qawlan karima duk bisara ko siapa ne bisara te hanunut malambot sa matagalugin hap manaman. Iyan qaul sikadue penne waqfid lahum janaha dhul ini amal
Dukine pampariawaan pepik no niyan sinin tasbih pen me ulama. Hatinen kwe sa kaula-ula keu manuk-manuk. Waqfid lahu majah jige keu kwe pepik anu tein da keu ngangkang sindue maratoin. Da keu bang niya pen te kasaan ne song ne papihanno anuhanno na say nin seman ne miya da waqfid lahu majah azul. Kwe ted keu dalil. Paanun ted manal pampariawa ted keu manamal panganuno indue maratoin. Waqfid lahu majanaha dhulli min ar-rahmah sabab ini asik nu pente sidue maratoin le. Ini waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Duk pilmi peke umaku si Allah Subhanahu wa taala. Bang pen kinalasahan se mi anu Allah Subhanahu wa taala kwe pangalasare kaun ci waktu nu tiki. Magpuas billahi mi an ga petampu sini insyaallah Subhanahu wa taala. Mi an bang painte mi apetente sementeniam tambus sa kaam taha manamal in kisahin pagmaap sa si ako kemon